الله رب تعالى في تحجبه هدادا بخلق نبي ما زال مستترا في حجب غيها به حتى أتى وجميع الناس في شبهه فقام فينا بدين غير مشتبه دعا إلى الله فالمستمسكون به المستمسكون بحبل غير منفصل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أمين لمن كلب لجنين فو دانتين فلمنا ملكنا أني ملكوكا أمني ينصر أنكر مغشينا دموغيكا غروب صافي ينوچه أما أنكر مغفو دانتين فلمنا أمي دونكاي يا ربي أنا كان يمالا أنا كشجاع أنا كنيا ألم كنما يا ربي أنا كدانما أبكى نداسو منو داما يا ربي أنا كام براجي أنا منكو كلو يمان داما لك كمان سبتي أنت سكونا لك بارك النغيا أكل ليني موي سلامو بسكب سلامو بسكب دكلفه أني فهم فينا سلامي كنا أبيا دوي إذا كوتو نونو أنغو توتو ألما نفايا فوتشوامنا أمي أنغون بي دوكي يا ربي أمي فهم فينك على كاكا على كما كباري على كنا شيطانين يا رسول الله وتمنكو في نفع باك لما دمشيدو يا أنغا نيغالي ميشي أنكرا مغما ويوب للدوي نفو question et réponse السؤال والجواب إذا أنا بي نغالي يجمعي وين نغالباي نبي تروترو عن يردوان نوجه ويجمعي كقرآن كي يربشي كقرآن كلا إكا خواجولا إكا هاجو منو منكيلا كقرآن كلولا هذا ني فهم باي أمنا نشان كرمغما بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. ناس ونعفى من الغريم مية وانا القرآن الكريم ولا على التغمن للسيغتالة قولوك ni haju dongane comme tangani wala bana frakeli yalla o daga wala to daga ka afo jira ka sebe wala hala wa ni haju nundu kama yalla o daga wala to daga wa amba fo fuitula o daga mo Qur'an sebe wala hala
kaki magoy abe daga mo ka qur'ana seben furala kabla jikono kata kaki magoy kira iba miyo magoy kira iba ko abe daga utafo ma bid'a awa amba fo kitabu min kuma na a kitabu ko can kuso ni biyarate kuma tun tala o ka bisa kuma cara kalambalu di blalanya kadda sabu doka o kalambalu nu fanate masala wara du dina ko la masala dama do ko seben ko tafuko nashiku wono wama ila zalika wani dama de don otma kala misri be fara min kuma nuna sanko awa afriki don ma koro kala bushli bala waya jamgoye ska kadu yede ukawlu boslamana watibe ni fendre femini ala make ka fabe mo boslamana otma don ma do be am saka min foya don mo ko cha kusu ambe ibn qayyim ka kuma do foya ibn qayyim ka ma foku ne bulu akorote ka fo ibn qayyim kirene kalambay akorote ka fo ibn qayyim nyona kalambati akofe ada nyefe akorote ka fo ibn qayyim salafu salihu min fora ka fa bola atulla ala kira yaqurunu sarase min fo المفضلة بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم ابن القيم تعالى ngamba fo ka da hakilla min ganilla ka fo kuma chamana ibn taymiyyah rahimahullah ibn al-qayyim yako kalamne Allah yarhamuhuma jami'an ukara ko mi fama ko karamo de do fama ko karamo do parce que arabe saoudite bi wala be mazhab al-hanbali ka jogodo la min be siga sebe parce que mazhab wara siga sebe ko beninka dan wajibi do abi fode me mazhab al-hanbali ka parce que mazhab al-hanbali ahmad bin hanbal ka biñu unyemoye ibn qayyim ni ibn taymiyyah bo mazhab de ka yan otmana kima da bolu ko kuma nabi ate don ba chaman ka kuma na kafara kadaka o fama nun kam don ba yi ulude o kama ulu mo fana masu ko fam wati dola don wa do ka kuma be mine wati dola don ba do ka kuma be don ba besanfe o te ka fi kalanembe be ate ka fo be chen ko ka tembe ka lakini ni fama tarifa fi wati mina unyo wana chaman timana islama tarhula hakashitura ni fama tarifa fi wati mina mashiteki ni ka tomato sanko abekomi fama fana be esara ni nga kumafo otma be ikaku chaman ni utofuli imma wokama wa ala debado no be daga sharala wala note daga o kama me mo kayin ka kuma fo ke bun temet ka kuma fo kuma chamana don watto chaman be antolu fo kadda ni wondika ke do yere fe kala masiti no lute wani ma fo ko la atinya ulun nana ka fo sahira sanke mo woroni wa bi woroni ko awa ibn temesna ibn qayyim nana o kofe ayado ku chawanti bana lakin ni fama tara fami fe o kondelo mo be ka siga wala isiga boyer la ka fo wodi do ibn qayyim ko hakita bo ko wara jama'atun min as-salaf an tuktaba al-ayat min al-Qur'an al-Karim thumma yashrabuha al-marid وقال ابن قيم لكتي قال مجاهد لا باس أن نكتب القرآن ويغسله ويسقيه المريض ومثله أن أبي قرارات أيا فاك تبوكنا كفو باشيتي السلف ودي موقونين ونمو كل سبعين سيبو كل جمع كلهم أن تابعونه ko abo mo chamanya ino nanka fo basita la junubu tala ika qur'an aya do sebe ban wato akarmi akabara ko qur'an na la chugo na dusum banaye anna tin fana farkulu banaye ay fo de ne qur'an na min bashi o te bashi ibn qayyim tilaka fo hatta bu kono wa yukaru an ibn abbas annahu amara an nuktaba للمرأة تعصر عليها ولادتها أثر من القرآن ثم يغسل ويسقى
ibnu qayyim de wulla kani ko ibn abbas yayi muso min naka tingelara ko qur'ana do sebe ayi ayo ayo fo abo kako kadiyama akami. وقال أبو أيوب رأيت أبا قلابة كتب كتابا من القرآن الكريم ثم غسله بماء وسقاه رجلا كان به وجع. نفرانكو أبو أيوب قاين إن كلام باي مسودو أكبر جرارا أي قرآن الدوسرن كدياما أي يفران مسودو مودو حكلي نيامي يسرو أي قرآن السرن كداما كفو أكامي. وابن القيم كو وأكا كتاب الدولة نقلا عن المروزي يعني وأحمد بن حنبلي قاسرما أن أبا عبد الله ولي أحمد بن حنبلي قاتم بقرآن السبن كديم هما نفر وين يسرو من القرآن الكريم أتماس سبي كديم سوما ني أكبان جريرا أتماس سبي كديم بنواتو وروما أبكو أبدي أتيما abeku nae wala bami Ibn Qayyim yelifo ka fabe Ahmad bin Hanbal ka kitabula wa Ahmad bin Hanbal dinke wala yamma flaka fo ale fatumbate. قال ابن القيم ورخص جماعة من السلف كتابة بعض القرآن وشبهه وحصل ذلك وجعل ذلك من الشفاء. وابن القيم ورخص جماعة من السلف سلفو جمع كل شاميان نوياك سلفو لك فا بدرا وقرآن الدوسبة كدبا وطمع أكامي وجعل ذلك من الشفاء يوكي وبنواتهم بشلي كما كفا ببشني أي وأكوتي أكوفنا كتاب الدولة ابن القيم لكوتي وكان شيخ الإسلام وبكتاب من العلم مدارج السالكين وما كل مؤمن ننشر ونافو ابن تيمية يرى بالسبنك عتيك تندكا وقيل يا أرض بلعي معك ويا سماء أقلي وغيظ الماء وقابو السبع عتيك تندكا كو ننتين بكرا وسمعته يقول كو أيام ما أكرمون أبافو شنشاما كو ناكم وشاما لغير واحد فبريا بكرا ونحن في مسند الإمام أحمد بن حنبل من رواية ابنه عبد الله بالجزء الثالث. أحمد بن حنبل كان مسنده وأحمد بن حنبل الدين ويحدث له فرنونغا أفاك حدث فرلون يغنكا وفد مسند الإمام أحمد بن حنبل وجلوس سبرانا صفحة باكلين عن كما سواني بنا نقولون أننا نقرأ آية شاموني أكون من بسك السبب تغنيني كما ومن بسان من بسك السبب فرقوان كما من بسك مسود تنتو كما وهكذا أنا من بسك بناورو كما أيو بناو بسبب وكتابون كنو أبدي أبو قرآن يرود السبب وكما وكفراء يعني مهم إني يمسند الإمام أحمد بن حنبل لجي يبايا كنو ويا أحمد بن حنبل يركا كتابوي الدنيا من فوق فراكا يا فهم يعني ورأيته يعوذ في الماء ويشربه المريض ويصب على رأسه منه. ورأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه وقد رأيته يضعها على رأسه أو عينيه فغمسها في الماء ثم شربه يستشفي به. كو أيا يقول السبلي بكشوف نافع أحمد بن حنبل دين بني فوق ما قرأ وأنا كتابه فوق أفو ابن القيم اللي يافو كتابه كنا ابن القيم يافو كأكرمه ليه قرآن السبع ابن القيم يافو أحمد بن حنبل للدين كوا قرآن السبع أبا كتابه كنا يعني أكوفنا بركة ينسرفه أحمد بن حنبل دين وكونين فاي على كلا شيدو بأبولو وأني أبانا أبي سي سونسون أبا بلا ميلان دوكونو أبي جيلو شواكا أبا مي يلا أبي فرق لي ناي كوسوي أي بتك لنا كما يوم بقى فارق رأي ربنا يلا ياك نرمى كما ديجو نرى مين كمية فوق شغالة واني كما فوق شغالة ودي كم نانيا فوق كرامو يرولا هذا مين كم موسوي
wa ko na ala kira tumbo ke ko ni nin kira kama kumona o de filbata kumonde abe ko ni ba fo ni ala kira sallallahu alaihi wasallam dan hono fumanti wat mai kana kira shika fumanti foto bana ni tumbe ko ya tunga ki ala kira ya nama ka ala kira amma ga kede wa ala kulluhu khata'un ya ni sabatra ka fo salafu faka famo ka fo salafu nango mo folo ko ne ala kira da ya fo sallallahu alaihi wasallam kulu kai akon iman bela jilen be boy bonga mo ma fo salafu te ko salafu salih ya salafu ka farakari salafu nyuma ka do ka fo mo sebo be tumina mo kulum fana be te otmana min ya baligere mo ka singa fo ko ne salafi mo o ne dum kuma de babali parce que hakil man tsika fo salafu be bala o de kama mo fa no yo ma parce que salafu mo do be o ma fo ke mo fa ko ani mo la chin ko ani mo jini ko ani mo kungulo tike ko o be o yana otman ni ko salafu ba de salafu salih mo nyuman ko ne o salafu salihu almamin banani bela jilembe ulula almamin abu hanifa ta yo fure o re tabe onade almamin maliki be o be dawka almamin shafi'i be ahmad bin hanbal be woni be jama kulu sawayna bo jama kulu sawayna ulu fana don wa so chaman bela jilinde ko sigate mina ka fa be mo ko qur'ana sebe ni hajun ndo kama we mo mun to fo ne ko lulu yake ulu ye dode no de mo tsika fo ka ba e ba fam ko ma bi don ka fo nonu ye qur'ana aya sebe magodo kama abisika ala to fo na sebe magodo kama nonu ya sebe frala ani ya sebe wala hala ani ya sebe minando ko bisika ya so sebe ne ko ka gele do be fi jamin va sebe minando de kono kako do be va sebe papier de la ka papier mi la jira munne ni mo mi ya sebe wala hala mun bono che foto che otmana kana fo sesa ko ala krayo de masalonke wa ko ke atamasien ko ka dalu ka hoto mana semne ke haram walendo kalambal di bafo akra ma semne ke sallallahu alaihi wasallam bere semne be ama semne shike ala akra bal semne ka da kuminka o kundonendo o manga donino ni akra ma ke sallallahu alaihi wasallam o ya ke akra yebawla mo ya ke ulu yebawla kuma yare tuntala yare kalan tunya ala kama kalan wati mina kuma shitana kuma na ke kuma min nasa ni fombi sara ni fombe misri joye ni fombe ninketa ni fombe wajibi do be kuma be yelema note ala ko tewo mo shisre ga binu yake mo shisre ka uliye ko lu dambe ka tashirku yama ni ye uli ke mushriku ye ite salama so fo ta jin uli so mo lu ka mushriku yere foli dala we mashibade o ma be seben kammi jugomina abe seben ka kunaite uchuwala abi seben ka ke seben yere fana ka ke seben wa foma ta'wizatu ko ke tamimatu ye o fana kala banta kuma de tamimatu de kharazatun kanat al-arab tu'alliquha fi al-jahiliyyah fundu jahiliya kono na san islama kana da mutum badlo uyrola wa fa abi tangata abin ki o de jahiliya kure ko mutum ban fo an bola uyro dola san islama ka sawati fen chawan be mutum boke kodo kama wadlo so dawla wadlo bagawna wadlo demsuna mo ko yoro bisika dota ni tagani nganiye kabo fondoma wa fo di matamimatu lakin femi mbora qur'ana kono wala femi ala togoyre ko to ko tamimatu ni sisante tay sisan kalan nyamina mba fa chuma kalan nyamina abe mo de bulu tiena femu bulu mu makala hal ne min kala la ala sayati puisque mo mi bise ki bo wari ko kanuna ka tiye do fo parce que ni ya fodro ka sarabetige wala atsika fo kharazatun kanat al-arab tu'alliquha fi al-jahiliyyah ite kitabu shi min bitayima ke qur'ana sabnaya ni sisan ti ati abada sisan de bay ya be kilinge puisque o de kadi sisan mo woy ya kala ko me mazhabi ko min be angana ni mazhabi ko do warbe mindla ani wartugo be mindla wolu ya mustahidu ye watma fembe nyamina nete man no ibn taymiyah mafo ibn qayyim mafo dan ma wore mafo fiu
ka tamimatu ko ke ala togoye ita ye kitabu nyama sila sisan ta da bala hatta kitabu tawhid ni andem son tumbaka na dala suriala no tuma ko kitabu tawhid na be fombulu o kitabu na ni alla je ibada je wa fo ka fendlu abe tamimatu ko barala man allaka shay'an fala atamma Allahu lahu de ani man allaka tamimatan fala atamma Allahu hadithu be ma amna kuma tama be hadithan nun yirala ya kafaro bela jirinka o kitabu yire kono seba minun sonama abulu tosebe seba minun maswama abulu se ka qur'an sebe ka dlu ila amma fo seba be banama sago kare kafriya ko dawde ya kaba kare hawo ya konde ma fo haramundo ma fa tike kafri kala mati diga ka afo kasin ga kafrere kasin ala to ka tamimatu fanya mo woye yambawli kelena we sebe burne we kala mande ta ka do ko ka ta fini ngan kono Allahu akbar ko so ya we mo worka kono ko ana ala to ka ta ka te kafre wa te mo ka kafre wa ba fo be kala mala de bisi e ba fo be fe ni bita ko ke minga jugune yan tamimatu fe warudi ala to se tamimatu te qur'ana fiu ni ya ye kitabu la sisan kitabu dlalendo ibe sara kama de folo kumate kala mbashi ka kumate yan no akirasi ni kitabu tawhid min tumbe kala mbulu na dlala suriala na tumba kala defson tumba kala ya yalu ka do min ba ko na tumba kala nkoro yo parce que mo be demsen kala ko chamana on fait ika bedon ini min be nyon fe ko ta don ini min nyon ble ka do ka fonni be dinana o le no tumbe ke mankan bambulo utuntisi be de hakil la nemana mi be ka koye nemana fo min be ka soma o de fo ngwa flambulo ya awa mo mi nakadi ibe kitabun laje naso amayelema parce que ko chambe o yelema na de kitabu chambe bolo no fe min manager obe min nya dona ka fo kuma do bala awa abe yelema don mo fana sigilembe o kama ko so yalo ko do lawla tuqala qultu jallat qudratu la sanse wari ka se ko salembe Allah wotuma amu kitabu nan ka fo do ya daga sebewula do ya ko nga ati kitabu kono ka fo minnu ye qur'ana keni istimalu ye ka seben ka mi ka sebe ka qur'an ka sebe ka do ka fo ko kafru do utakro na mako kono ati kitabu wore kono me o kitabu nge sa donkero de kono sa ka yelma kana ke korere min te kitabu tika kumai ko sube ima fama awa idan wotman ka singa ke kafriye o si san kuma de mo mbe ala don ni be slava don ni be kuma kunko don itafo mo mbe stran ka fo menyin nga ko bela la don ala ni kun la sanko ka mo boslamana nini ni fenya tibu mo boslamana wallahi ni ba nyelo take nga ode be ke kuma mi ode be misrula abe mo kalma mechi abe furu reche nye mo re me aba fo ni kuma jele yen ka fo ko muso mi teyin beninge abe daga muso ka furusa Allah ko war ko bulbat lado ko sobe muso ko de a chebe to ko qur'an aya do sebe ka ko ala ka ba ayatul kursi sebe abe de funyin galena yala be chugo jumena kiri tigiba ko abe se ka furusa parce que ko bulbat lado kana bulbat lado kire ina ala che mo mbe kalama gine fo bonunun bela jelen yake nin ko ma tigi fo akacha comme si san dem son de dore do te don ba to don o ko ne be binu musra sara non be war jabani no bo jabanu des muhammad sallallahu alaihi wasallam min be su min tumi su ya allah yarhamu alaikum fa innahu yaqul بعد كلام بعد كتابه بيك فوق أكما أيكما تشامفو في جواز كتابة الآيات في ورقة كفا بالدرم أو قرآن آيات سبب بابي دولا أبا يجري في ماء وأشربه المريض بنواتو بامي ني أسيبينك كما كان لي هكتابه أقول فهذا رخص فيه كثير من العلماء دنما تشامني ندرا كفول التباشي قياسا على ما ورد
ya ke qiyasa min nana kafo alakra tumbuke sallallahu alaihi wasallam wala sebo tumbuke ko ya qiyasa wa akhiran bi umumi al-istishfa'i bil Qur'an al-Karim ani kafo kuma min nana kafo mo ka bashiki yere frake na Qur'an o min nana nin tisiko wuli fo tisiko wuli ni dagate ya utmana beddaga mo ka sebe ali kuti aywa ko ala ko Qur'an kono ko Qur'an ay shifawi ni shifawu do bashido ya utmani bashido nakara chugo ni Qur'an mabo Qur'an yala awa fengora make Qur'an na min bo Qur'an bonya chien la basabi ima famu bon ale ko de sa aywa ako lakin wujuda ba'd an-nas ngam goddo surali sisa yaj'aluna tilka wa Qur'an kuin ke tijaratan jagoy fa huwa khilafu hadith salaf ote hadith salafu kabare wa imma yuzhibu al-barakata min ar-ruqiyat ko fana be saloli wala Qur'ana in barkabba nakira warkuye ya wot mara trafina foloni alaje mo mo Qur'ana sebe ka di mo kramo tumbake ngutun te warme utun te jago ko Qur'ana kalambar be ka furo tumbabulo kalambar be ka baran tumbabulo kalambar be ka bara tumbabulo mi ye jawkele mi ye finyo comme salafu salhu dormo tumbeti chugomena ashima si ko fama de bembalo ko mbogo kuma kanfo ale ko nakira jago ke ko barkatala way sisa na yalla je jago ke kera wasi jumena est ce que anga dorma folo de jago ke wasi sisa ndawli no awde yake jago okay o tekrama folo don wote min ke kadi mo o be ka sawe ki duslamana o be ka sawe ka ala ko bonya jiriyo sisa ko warde wa binani be mine wa bisiri be mine wa kemene ko be mine ko mba frake ko kuna fembala ko mba frake bo e min bo kede e bitla ka do fo mo ma min ka sani ko ya sebe e ke ba fo jila ko ya damata ko be daga ko bi ma sebe ko ti daga e ni mu mai akira tunte sebeni de ke sallallahu alaihi wa sallam filbantu shina ko to sebeni teke ni sebeni teke mon beke we islamaya filbantu juba katafe sebeni teke ni sebeni make mon beke ne moto ye kala allama al-insana allama bil qalam tede ala dunika ar-rahman allama al-insan allama al-bayan ani iqra bismi rabbikal ladhi علم الإنسان بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم بالقلم يمي نسبن دك بالقلم بفو ما كمودو تشيرلا موكي إيشودونا أبدرا أكاكدي كفو أتيدرا كو سالولي دي فورا كو كفو نيجي كاكجي كفو مغوما كو دي فورا afura okera ala karaka ko sallallahu alaihi wasallam akasalulike nga akaji la kafiri ala karamo ko minu ni awasebo yuka uka fenno yuka mgodo chi ya saloni fatai akinara we banga min duma nun na fara kara sallallahu alaihi wasallam ala karatu mafuye ka fo saloni be ken fatayo ndo ya kenai we banga min duma unna fara kara yala bedda ka banga nun miwa ala kara ko abedda ko kamil na ya mine fana aka dozinerema o kore nun kam mo daga nun kam mo kenera o kam mo kenera o kan kanenti o yo halala beke woni nin daga sisa we fenye mo dam nga wabina na ka wabbi segi na ka wa kayme na fu ma bi ka bon watola ibisa ga mine wa don tasoro don tasoro bon ni bita fendota e da fan ni mandota ko kitai fanjugo go ko mo worata kaso dum bibi minge jugma yow kany ni etanye ala ko do wan afle non mbam le mo mena bakala wa bisi ya wa bidan da wa kebe umad mo shiga to mekele sage wo fo no bi ka banana woni ka fo nunu yeminke ko bana wato kenara ka kira ko mi fo tuntala no le sarabi uma ne taraga da sarabi ne bana kenya balya inna na do dangana na fana kama kenya etara ko ala kira yuke yin galon da ala kira la e bi ni gumo dilla ni ala kira tay ibe haram waran ni ala kira ma haram warmene
ay minu yamine nuka bonwa dukkenera no le min di ala kram sallallahu alaihi wasallam ala kram yodimne no ame te nyona ke ma famo wad man ka foko ala kram sebenike ibanga kramo foro bila gushi ku yesebenike ne juru sorobade ñu bade benna ala kram sebene haramaya kitabu tigi shima sebene haramaya seba shiti mi sebene haramaya ala kram de make amake kadda kuninka o donendo ala kram fe chaman tu woni haram ko ti fangelen fe woni doni re hal ni don tamashin bi moto ke haramaya tamashin moto ke kabal tamashin ima famu wot bonani wa afako istishfa'u bekene qur'anay bashikere benike qur'anay ka fo addagalende don mo nyimon ko kumana nteni bi don boye ntoni don basa noye ntoni parsi don boye ngene wallahi mo yika kalanke alakama isegas abara ko mo gole qur'ana aya 7 aywa ka kenin doye bashikeli kama ko abike kafriye itikafo wala ka fo abike haramu ko yake ibiseki ndi go defo no sega don bashika kuma fo sega ta mo fo kuma fufote o kuma fudeyo ibitan garonda ala kala yorolla alba ibitan garonda fen la yorolla awase wala ka so ote min jelendo odene siga shitala yana otmana sebe minum be ambulu folo afriki folo kene kala mo tumba sebe mo mona otti do ke kafri ngala ma farike yoro ke kafri wi ala to de sebe don ba shika kumana wa hirzun bisatirin khalilullah kuma anta khaliluka kuma fuye amay binte meta ibn qayyim de kuma fo khalluko arsalako ambe kitabu kala hirzun bisatirin ala to nasibana me mo min bulo ikana duna nyegen kono abunya kama yanni mala ni ba duna nyon kono ka so abe sutura kono otuma na tura na be fendo kono abora a chuko kono na kala sago otuma ka be daga ni duna dai awa ima ko yuke nimbe fo ngantisi wulu fo yebi nimbe fo yebi famo ka kramo ibn qayyim muntemiyat ni dore fo note ya tigisi labushino alwa wa haka wala ambe min fo ni temo ke kafri atike fasri atike bid'ati mo man nakari ku ko kuma shuru nakira atika teme abada masalatu khilafika وخلافين فنان في لغو دي فيه دو يا كون دي كريهه دو يا كون ودي كون لكن حرمه وتي ولا كفر به وتي كدو دي يا كون ودوان دو يا كون نبي كما فو يكدوما ثم نبا دوم مؤمن بي ني كان نفا بي موكا كفر يلا يا الله يكن الاسلام عندنا مالكم يا دو كم 7 دون مالكم بيبا دون 7 بي Kurana sebeni beni ni mago nun kama sam bakilini ko dangana na ukonin kerala sisa sande ni kitabu nun na ni don basha nun na ebe beke kafri wala bitamu fale wallahi mawbula kafsani mawbula ko salkilen kafse ka shibe sale wi halala dun wi ala dun siru yarula siru ndina siru duskuna maflatula antu bufila ma luka kafri afoli ko na hakilla o da adama jarbide atikiti kalmami ni furbe kama wala gushi aw sahandina amar ka refe no ko aw sahandina ka wa ko o bultire aw sahandina wa sahandina ka ba kempiti islam ka li hala ne yedanteme hada huwa al-ghulu fi ad-din o ninde amsaka min fatigi o dini ni ay kuma me min te don wasiro ko kuma nin kula akatri akana mo tuhuma kake sini kele akana mo qadafi ka boslamana akana mo mangututana kullu almuslim ala almuslim haramu damuhu wa irduhu wa maluhu islama bela jilen ko be haramu len bislama uraka aljuli be harama yika akana nafalo be harama yika ammangutu be harama yika haram ka kan na fulu sin chugumna haram ka juli bon chugumna haram ya fana ka man kutuce kuma no ko abe sebne ke ka ba an kon fe o ko ne ite islam ito wala yas billah on ka ambe min fo ambal maslamo fana
aka tiɲɛ fɔ fan fila bɛɛ minnu b'a nakari tantɔ ka bɛɛ kɛ kafiri ka bɛɛ kɛ mushrik ye ka banga salatigi ko ka banga taa tigi ka misiri la ka seli ka banga taa tigi ka janasa la hali k'a ka furu tiɲɛ tawasa nin na olu ye dantɛmɛbaw de u ni ala tɛ dɔnniba si t'u ɲɛfɛ nin na dɔnniba si ma nin fɔ fi abwaab ridda de a'uuzu billahi ni mɔgɔ donna silamɛya la ni ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah fɛn minnu bɛ yen n'o ye mɔgɔ bɔ silamɛya la i tɛ kitabu si ye min ye nin sɛbɛn na i bɛ kitabu de ye min b'a sɛbɛn ka ala tɔgɔ dɔn ɲigintɔmɔ fɛn na ka ala tɔgɔ sɛbɛn ni sɔfɛ i b'o de y'a kɔnɔ mais ala tɔgɔ ka sɛbɛn ni fɛn sanuman ye komi ahmad bin hanbal y'a fɔ cogo min na o y'a fɔ a kitabu la a bɛ sɛbɛn ni zafarani a bɛ sɛbɛn ni mawulwari ye a bɛɛ b'a kitabu kɔnɔ o tuma kuma fila si t'o la o tuma an b'a fɔ minnu b'a kɛ o fana ka sira ala ye u kana ala tɔgɔ kɛ tulonkɛ fɛn ye u kana sɛbɛn ni jeliw ye u kana sɛbɛn k'a di ala kutakɛlaw ma u kana sɛbɛn k'a di fasigiw ma u kana sɛbɛn k'a di mɔgɔ min bɛ taa a kɛ ala kuta kɛ fɛn ye u kana dego u ka ala tɔgɔ bonya o ma n'u ye ala tɔgɔ dɔgɔya ko wari b'a la u ka da balaw bɛ sigi u kan diɲɛ na u ka balaw ye lahara u ka balaw ye mɔgɔ kana i ka diɲɛ tiɲɛ i ka lahara tiɲɛ ni n'o wari ye minnu fana bɛ ka salolo ni fɛnw kɛ n'u bɛ waribɔw dana ka sɔn mɔgɔw ma kɛnɛya ko alakira ye o de fɔ alakira m'o fɔ dɛ alakira m'o fɔ sallallahu alakira m'o fɔ seba m'o fɔ salafu si b'o fɔ salafu kɔni ye sɛbɛnni kɛ ka di mɔgɔw ma o tɛ se ka buruko mais salafu m'a kɛ ji la ka di mɔgɔw ma de ka wari minɛ a m'o kɛ fiyewu n'i ma ɲɛ n'i ye wari minɛ n'a tigi kɛnɛyara n'i ye wari minɛ o de bɛ se ka kɛ mais y'a k'a la don min na e tilela dugawu kalan fɛ e y'i bolo sama i ye wari min minɛ i y'a kɛ mun kama o haramulen don o tuma an kana ko ɲam ɲɔgɔn na ka bɔ ko ɲuman na ka taa bara juguman na k'i bɛ tila ka juguman in fana dilan ni ala ko ten ko ala kɛra ko ten o ye nkalon ye ala k'an kisi o bɔraw ma ayiwa an bɛ min fɔ nin ye o ye nin ye wasalamu aleykum kuma minnu bɛ fɔ jamana ninnu kɔnɔ bi ko kura sinsinlen ninnu na a nkalon ka taa siɲɛ dɛ u bɛ mɔgɔw ɲininka kitiw la u bɛ ala minɛ ka kiti tigɛ cogo dɔ la nkalon dɔ n tulo de y'a mɛn mɔgɔ ma fɔ k'a fɔ ayatul kursi sɛbɛn k'a fɔ k'a cɛ b'o sɛbɛn ka ko n'a ye wala a b'a min k'a ka furu sa ko bolitigi don ko musiriku don e na ala se n bɛ kitabu jumɛn na bon a kɛra fɛn bɛ dilan ka d'i ma de a fɔ tan i fana n'i ma ala minɛ i b'a fɔ ten ne o o de a sɛbɛnni yɛrɛ de kɛra haramu ye sisan a sɛbɛnni de kɛra haramu ye sisan o tuma a bɛ bɛn muso ka furusa sisan kɔni furusa ko kɔni ka teli de koyi n'a san ko ko wɛrɛ bɛ ko la koyi ni ninnu mɔgɔ sera n'u ɲɛ b'i ta la o ye yɔrɔnin kelen u b'a furusa o n'o tɛ muso yɛrɛ da fɛn sɛbɛn fɛn min dalu sida la a xiyaro bɛ yen yɔrɔ minnu bɛ muso bila kitabu muso yɔrɔw bɛ yen ni muso y'a kɛ ni cɛ y'a kɛ a bɛ daga muso ka xiyaro kɛ o yɔrɔw bɛ yen nɔ yɔrɔ min t'o yɔrɔ ye n'i k'i bɛ fɛn o fɛn da n'o tɛ ni muso y'a furu sɔrɔ kama a b'a si kɛ jɛnɛ la o tɛ wa madama ni cɛ ma fɔ a furu sa jɔn bɛ se k'a dɔ furu la ni mɔgɔ min y'a furu mɔgɔ min y'a dɔ furu la mɔgɔ min kɛra sire mɔgɔ min a bɛɛ ye ala kutaba de bon fɛn ko min b'a la an b'o de nɔgɔya an bɛ ala minɛ ka dɔn ala mana min di mɔgɔ ma o de kɛra mɔgɔ caman b'a hadisa ninnu fɔ ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa ma akhfa'aka lam yakun li kuma do ten kuma ɲuman di do mais k'a sɔrɔ fɛn ɲini de y'an bɛ bila ɲɔgɔn na ko ni min n'a y'i jɛ ko i tun t'o sɔrɔ fɛn k'i ka limaniya e n'a ala cɛ mɔgɔ minnu bɛ nin fɔ bi n'a limaniya don a bɛ ɲɛ i b'o faamuya min na furakɛlikɛ yɔrɔ minnu filɛ yan sisan alimami bana ni de bɛ yen ko de bɛɛ bɛnnen b'o kan bɛɛ bɛnnen tɛ alimami naani de kan wa o la sunna kɔni mɔgɔw la bon o sunna mɔgɔw la i bɛ jɔn tɔgɔ mɛn salulikɛ yɔrɔ ninnu ni furakɛli yɔrɔ ninnu ka a kɛra jinɛ furakɛlaw a kɛra sɛnɛ ni ahmadu bin hanbal tɛ a n'a ka kalan don alimami wɛrɛ tɛ yen e min b'u tɔgɔ a dɔ t'e bolo jɔn tɔgɔ b'a la k'i k'a fɔ ahmadu markazu ibn taymiyya markazu ahmadu bin hanbal markazu kaza wa kaza a bɛɛ y'olu ye e alimami malik tɔgɔ dalen dɔ la e alimami shafi tɔgɔ dalen dɔ la e abu hanifa tɔgɔ dalen dɔ la e dɔnniya wɛrɛ tɔgɔ dalen yɔrɔ dɔ la diɲɛ ko don
Allah ata yi je ko de okay asirin fla to bola ni ala kodo Ahmad bin Hanbal de wa mazhab cikin nun labai wete to bela ko man nafatu ka karamodo abana mfana kaketa yana wotfa amba na doso ni tewa nade munati to dogoda iba bela gilenye ibe ni to damodo de ya bela gilenka awtma islam jamani kalamba danawa to fana ma haramu yo lakin limaza haula يعني بخاصتهم وتما مو فيك تشينفو ikakufi ala kama kwe nikoto uchiana bimi foko ala kuti bimi foko ala kuti sallallahu alaihi wasallam ikijije kwa kwe no makwe ibe fongo fensoro we peride wal iyaz billah assalamu alaikum bismillahir rahmanir rahim kamo jabin ke anya famya ne jabu ware abe nishi Qur'an kala chugoma kuma dasra mama we ka Qur'an sebe ka kimo we ne ka Qur'an kala zana alai gerze sula gube bol fensoro kamo wulu ko kana yasi kana eza am ko man kelma ka jeto si yasi rela yasi shambina nikile ando nga jeto la ama fo ala kare sala kra yake wal masabo yake ko kuma ye anga bazika ko ma baziko ka don moyro misro ne kitabula qur'ana na beta ka kenin mawno minu fora bana ko ne ko la bar fuite qur'ana bali akata ne hayuro o ben kande wa sebo tumbe e ko hakilla kitabu fe balade do mo kortla mo nke mo kortla kala ma kuju do te non te kuma ma flate do no mo flate no wa ka fo ko no bedaga wa ko ni ko ga kuma kitabu balade den fa ko mi bini ka wati ci baru tino kitabu no nye ka do mi no ganga kitabu no nye lu tayere no lo ba ye utene fo qur'ana bisira kala hajubbe kama ala deli sanfeta do reto kosobe won ba do qur'ana kala ben ko yina ala fe ba deli ne qur'ana ho ma akake kala ngara nte foyire o ya kala ngara dawle ala de yatigi qur'ana fana qur'ana de abake na qur'ana la ho ma fresh sigato law sebo chamanyoke salafu sarhu chamanyoke adelaka ibn taymiyyah tayaraka kuma do fa'ay ko chamanna ango abi madarus salikin na tun kono gwana gilaw ya so ko so bisale moya ala jarabilani ko chamaye wa fo ayatu sakinati ndo kono kono ayatu woron abolu bikala ako ale nafa basrula hal atumman kana wati na tun kurna kusuro na diguna aba fo mo mun ba sire ma ko ayatu sakina woron kala no yukala aba fo abi lafiya yan ni wulaje hadisa tulaw hadisa kote ni yoron no febmin te qur'anay furawla ni mo te bi hadisa de nyina ne be aspirin te bi hadisa de nyini ha ni bitan gunye bo sok ko no kana tuika ko bi hadisa de nyini hadisa kote nunna min yashra ko ta fayin عليك رجل منك صلى الله عليه وسلم وقرأ ويشرى كتفين حدث بينونا لكن فهم ينفذ سورة قرآن نجي كتفين فلا ينكني نبنيا وتعالك رجل مني أطولا من تجرانات جيجي نسنت فلا ويدي وحي التشريع شرع كو كيرا ويدي تفتو من نبني وكما بي ابن تيمية جاتهم وشكونا أبو حدثتي لكن وهو ما أبنا على مغولة عن طريق الوحي عن طريق الإلهام عن طريق التحدث عن طريق الإلقاء في الراغي وبرد بي على بيفند للدنيا من الإسلام من بلجلي أبي بقرة نير كنو نكارك راتشيرا مني قرآن كنو صلى الله عليه وسلم أوته
ko ibnu taymiyya ka aya woren fanyon ka fo ko aben nyaaye aya nyaale moyon fana mana ni dona kono wana bisika ni fo mgoto ni hadisa ko do nyona o dira ibnu taymiyya ma chugo mina ala de boddo ale ka doni na ka fama dakma andale mo ka fo beke o nyona chama de qur'ana ko tibba o nyona chama ala tola o tibba ina famu ko ni qur'ana hadisa ko do nyona wala ko ni ala kira sallallahu alaihi wasallam shara ko mi ko do nyona ite foydon uti kilinye ay uti nyon ci fi uti nyon yesra la yere nyon yesra yana be ko bi ibn taymiyah ko aka kitabu do aka fo ko ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfiruka ko mo mana fo so mani fajri ce mana rakatal fajr salika te so masalama ko ne ya fo shin binani ki duskun tessa domina ni duskun besa iba fa ga hadisa da gidawa hadisa ko ya mafamu ala kira ni niye o itaru kono o kadru kono ni mo mi yefen fo iba fo ko hadisa madam ma koyi ita hadisa ko fo o kore ta o boram go mi bulo o ya dunge o ta dunge o da madedo ibn taymiyya ni fafo lakin lasla hadis mota ni ga hadis na yedala onyu na chaman be don bo bulo bo anyo wala mi non be afrika na ala karama kuye an ko luma kuye mushawirude ko nyamni kira ani fentu ni to ni wo ibn taymiyya ya fa ka dawo ka fo ni nyora be to fo ta jin wuli madama ni harama de meddu ko kuka ko mo gobi ala be fenno fay an tariq al ilham wa an tariq al kashf wa an tariq al wahy wa an tariq al tahaddus ko ti ban fiyo madama mo beddu ko kuka kabe Allah ate arabu kula ate farafin kula ate afrika kula ate ko ko ne ala yare ka gunu da ba didon ko ate ba du ko ka fiyo Allah mo fa mo mala ka qur'ana kalan ni hajude foy mo bale woni bina ko ti fanklen bina ya yare kare nan ni sallallahu alaihi wasallam fa ka famu bina ko yin fam bala de fileka beke mo faqale ka beke misri ci la mi yin galge bi chrétien ga sola chrétien ga sol ci li haram len do mo do bulo ay ko so ke ega egypte tan la isa kata bondo ko juni yo fu juni non ci islam ay redoy ba addisa kabar dikalante ke foka na folo ni ba wakile ke milan di mo ma ko ko dinadla abeke tande wala ibn taymiyya ni nyona chama fo wadon ba woro chama be min ya fo sigatula wala ni mo mi yake ni ungane fuiti la ni bila akuti fangeli fe awa anana ka fo ko Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu o joni ya seba do tewa akra yeba do tewa sallallahu alaihi wasallam kona tundo na kasukono abe ayatul kursi kala susi leken nanina روا سهل له أتقول فيه يقرأ تفسير لجه في القرطبي تفسير القرطبي أكون معناه كأنه يلتمس بذلك أن تكون له حارسا من جوانبه الأربع وأن تنفي عنه الشيطان من زوايا بيته عبد الرحمن بن عوف كرنجري قالوا هل مؤمن كان عبد الرحمن بن عوف كنت تقول كنا تندنا كسو أبي أسو كرسي كلا نسلين سلكنا أبا كلامنا سلكنا كو أبا ليني أكان مرادوي أتو كرسي إنك كسو سلكنا ني كلوشي كبوشة تماما وصبر في الشيطان من زوايا بيته هذا دبيوا ni yo mo mo dangana so fongo fina nara ya doni di mo mo ba di do ma ka twangina ba do ma ka to smola mo ba di mo ma ka so ba do ni famous na ne yadi abe di mere ka so yete fu ila ta do famous femindo lakin ko sa rendo ma da wanda foro qur'ana kondo ka ba qur'ana e ma do fara kay ma do bala fiya fo afuchugula ngo flatulo mo to fo to kwali o alakra de yo fo لكن لو تعرف كوي بنيادون صلى الله عليه وسلم كتاكب بفاك فم بفو أو مفو وهذا الذي ذكره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة عن طريق أبي بن عمر قال كان عبد الرحمن بن عوف إذا دخل منزله
قرأ في زواياه آية الكرسي دنا ورد نفو كنا دنا أكسقنا آية الكرسي كلا أسلك النانا وفعل الصحابي حجة كسيبو كان من برين وحجة كفو أبدرة مفلا تعالى نسيبا كنا ينكوشا وكأبدرة يعني فلا يصح اعتبار هذا من البدع كاتب موكان ينونا وجه بدع ولا إما فما ونبلتا هكذا صلى الله عليه وسلم أي كودو كمين ماجرا كفون نكون نمبالا نكاتي كفا كوكو كلين بكي إلى قيام الدنيا وتسكك مثلا السيرة كتابولا كفو هكذا صلى الله عليه وسلم بيبون مدينة مكة دومينا كتاب مدينة دي موس مورا كدلا أي ممكن كتاب كمان دو ياسر كفو أي بوريتا وقرأ عليه آية من سورة ياسين ورش به على المشركين فناموا كفو أي فندو تابول بوري تابولو أي آية دوكلا آية سيرن بكتابو كنو أفهم أقرأ دي كفو مقوي منا مينيو ولكن كودو نيا دون تقول شراء جنمني دونمية بدي كفو قالك راكو فيو صلى الله عليه وسلم ما فهموا وبيشوفوا من أجتكوا بيتي كفو جاتي فنيري يسمى ولا يرد غريم به غاك جاتي فلا كوي براي براكو مدون هل سنبسرا كبراكو دي مدون ولي الناس وعلى كراكو سيسا عفوشنتا إياك تندوري ولا على كراكو عفوشنتا إياك يقولون لي يسيقا فوي براكين كوتي براسو بلالاتيري يالك رفوان وياتان صلى الله عليه وسلم ونيكا دو بجابا ونتفنك لنفين ngara kira ile jati fo ala ala kira jati fo fendola mun babbale ko jati te fo onyo wana sonna mubule hakilla wudi dutta do dane bila ko ti fangren fe ne ko ma san qur'ana kara shin sawa ikana yin ga mu hadisa do nasu dale mena ta ne yofi o fura ka da so mega o be madama ne ala kira fendo ko sallallahu alaihi jatu kala amma ni ya fo fiu nga ka qur'ana kana ne hajunye hadisa trati ko minyo fana bali e bo bal shuri sango ka fo ake ka fo biraru ibn taymiyah ya hayy ya qayyum min fusisa la ilaha illa anta bi rahmatika astaghfir aka kitabul laje akoko shibinane atlaka wati fana fo ko bayna rak'atay al-fajr wa salat as-subh سنة الفجر تي ركعة فلان بسالي ركعة الفجر أنا سوق ما سالي نيون تي كيكا كولا يا أي جتفو ما جتفو أي واتي كريرو أنا واتي كريرو مبوب كبيران أما فارق راكوتي فوكو كفامو وبداية فام بلاد فيلم مانكاي بي في أدين تسيكا فامو تيجي بكورت لا كلامه بكون هذي واجب كره ne har sai kitabu kiran ta da wajibi ke ne har sai kitabu sango ni kuma min charne ni dige ni mona ita waso misi sai joka dima kara wata joka dima fika ni kuma mun defo wala ko karate dina ko kara fitna kara barawi wala yaz billah meka adadu siya na fo shambina ni kireno frantola foitola ulute sharam hadisa da biyo kwa kana kala jasila wote mo yorde ni law yorefete ka fo yasi masana yasi kalami bisika ke ko qur'an kala nga ka fe bina ni kire o biray bila su shajmelo bila su balala dedowa ni yo fo yin kalon tike o bina ni kelen be do yoro woredi o tigi ma fo ko ala kra ya fayo sallallahu alaihi wasallam ala kra mo fana kaba ala kra mo kaba o fennon kala dukon nana abin nafa men se dukon nana abin nafa ke ne ake nin ngane yon mane ne ake nin ngane yon mane ne ala do wumene abike comme si ça do wumene ambe ala dele ala ka do wumene no ala ka do kele no ya ala ka do fona mene no ya yesa ne do wumene ne sharti no ya ko shartu kacha o shartu dafalinte ko sobe o ne ala ma fare ke be jon wala be tige ika do wula kasro afien be yirla wala kasru yeddo ke mo mi afien bula ne ala ka ko sallallahu alaihi wasallam ala se wa sinji tigara ka do mi ne bayar be sinji tige e yasi kala ne ko do ngalon te yasi kala yo
akala klebina ni kile ndalontoe min ko akala biswan duro fana yo donné akasra de min ko akala singulun na ya donné akasra de shiras bo yen nakare ite kala yero don iya min nasa ni dalin wayba ko taja ni amajabi ide mai nake arate wole na tajabi o ngani jowu jabi ko haramu dumbe sisa duni bekar haramu fo ala mana faramenka le fana yayi so fana yayi fembe yayi bloki min bikanna wa haramu misri be jo haramu na fo kilindila yibi ko no do ma jabi o kale iki taloro do sani ke jigi bi rola ori do o uti ka jabi ne ay abdullah ibn mas'ud tumbe na be do ke jamana aba fo ni sini tigara be ala na ma bomma ya fama ko muna ko bare na be jamana anga do uti jabi ko sore wani ni santay ni ko ay nin ke adun kerasa moto fo do ko lawo do yere kiri ala basulude ajabi na jabi bala fana dama ko o fana safu de bo fana wa hakada wani bira ko ntikiliye wani ye jate sigala ka dani hakilan nun ko wote fu kala karamo mi fe kawini ga aketo nyumana na fa on la dai muy amma ye modo ka so yena mana ga so mo ko kilenta dro dugula wata hizbu mun kan kala sokonnana an ya sikala mun ni ayatul kursi mun fo mo kelem to kala bo bien mo do be misir la mo be bo be sel misrimina wo mo be bo ko ta kan kanana ayro bolo jumen kapsa bete qur'ana do be fana te do ke bay fengo ni gadi be fenfe be wa fo no warba tra ki taswala onga mo wara te fli ko nyuma ma ko ke nyuma ma te fli ma na foro qur'ana be kala fa ka kala fana na foro qur'ana mo kala fa mo fana ka kala min ni qur'ana kala kaka oto wa ati kala ntiro qur'ana kala ndo ongo ya ala kutade o be ko de sati mo o mo fana ma qur'ana ta kata yoro be se kwati ka so ita don qur'ana be kala haji min na fa ka ko ka kala ne haji ko nyem go bo fo ka damin nyem go do boati de ni de jo boati de ni abino ina gre ko mo ko ta qur'ana kala mo dum tara ba halu ta kala sa ta kala mo ba kala qur'ana to ko kama we fem mine ne qur'ana to ko kama mo be ne be jate mine ya ni ke jamata bi ibe sakati be ko bera sakati be wati bela jelena abi mine fana ni halala do o ago yoroto gondo ala bulu ala de bo halala ni halalan tando yalo ko men ka qur'ana kala kay modi bulo min do qur'ana do min do qur'ana bunya do o karam mo kelenyo o karam mo fla ati wajibi kay muslima be wole muslimo bo mana mo ko wo qur'ana kala be fe wala wa nala farika be tulon kete o to qur'ana kala fi qur'ana kala ile mo min do qur'ana kala do akara الله رب تعالى في تحجده هدادا بخلق نبي المصطفى